Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Żgur taqblu miegħi li m'hemm xejn nisbaħ milli tqatta' l-ħin viċin in-natura. Illum waqt Knockabout ħan esperjenzaw ċerimonja li tiċċelebra l-ħajja, mhux dak biss. Ħajkonna wkoll iċ-ċans li nassistu u naraw naqra kif l-antenati Siċiljani kienu jippreparaw l-ikel. Isu dan kollu ma kienx biżejjed, ħajkollu wkoll l-opportunità li nieħu l-aħħar awma tas-sena u qaluli li mhux se tkun fl-ilma baħar. Knockabout jibda issa. Weekend ieħor fi Sqallija. Għal Knockabout dan il-weekend ħanqatta' l-ħin flimkien ma' familja Siċiljana bi tradizzjoni kbira ta' agrikoltura, ikel bnin kif ukoll ħajja rurali. Iżu dan kollu ma kienx biżejjed se jkollna l-opportunità li nqattaw il-ħin f'waħda mill-isbaħ żoni b'natura mill-isbaħ li hawn hawnhekk fi Sqallija. Żona li toffri spettaklu naturali. Minn Pozzallo ser naqbad it-triq fid-direzzjoni ta' Noto, preċiżament lejn il-villaġġ Testa dell'Akwa. Fi 3 kwarti sewqan ħansib ruħi f'żona li ngħatat it-titlu Grand Canyon ta' Sqallija. Mal-wasla tagħna mill-ewwel jiġi lqana Carlo li jiġi wieħed mill-iżgħar membri tal-familja Montesanti. Carlo miżżewweġ lil Jessie u flimkien imexxu dan il-meravilja ta' razzett. Ma jgħaddix ħafna ħin għax mill-ewwel tirrealizza l-passjoni u dedikazzjoni li din il-koppja għandhom lejn dan il-post. Carlo, kemm ilkom tgħixu hawnhekk? Me and Jesse moved in this farm in 2013. And it was so exciting for us because this place has been for sale for 5 years and nobody wants to buy. You know, there is 20 acres, there is 3 houses, a water mill, a river, a woodland, and nobody wants to buy because it's actually an archaeological site. And so I was born in a family of historians, and then when I had this possibility to buy an historical site for us, I said, okay, let's do it. I can play Indiana Jones in my own house. Waħda mill-iktar affarijiet affaxxinanti taż-żona fejn qegħdin huwa li fir-realtà hawnhekk huwa sit arkeoloġiku. Hawnhekk issib fdalijiet li joħduna lura eluf ta' snin fi żmien l-era Griega, l-era ta' Ħakmarbija ta' Sqallija, l-era Rumana, dawn kollu fl-istess żona, ftit metri l bogħod minn xulxin. Meta żżur lill-familja Montesanti inti tiġi mħeġġeġ biex tagħti daqqatit u taħsad il-ħxejjex u l-ħwawar li eventwalment ser jintużaw għall-ikla tal-ofsinhar.
fidejja u l-ispinaċi, iktar il-qoddim hemm il-felfel, taħti hawn il-ħabaq li qed jagħmel riħa vera tfuħ. Interessanti il-fatt li hawnhekk ma tintuża l-ebda kimika bħala pestiċida u allura jiġu użati pjanti oħra li b'mod naturali iżommu l-insetti l-bozza biex imbagħad fil-żona ċentrali jkunu jistgħu jkabru iktar ħxejjex u iktar ħwawar. Ma nistax nirreżisti u ma naqtax ftit ħabaq għax vera qiegħed ifuħ. Mi chiamo Carmine. Carmine, piacere. Piacere. Piacere, Carmine. Tu mi devi dire perché questo punto dove siamo adesso è così speciale. Questo punto è l'ombelico del mondo. Qua. Yeah. Missir Carlo bl-ikbar simpatija u passjoni li ma bħala jispjegali kif tul l-istorja din iż-żona kienet ċentru ta' ħafna attività u ħajja. Post minn fejn kien jgħaddi lil maġiri, kien jitkabbar il-qamħ u jinasar iż-żejt taż-żebbuġa. La darba jinfetaħ il-maħżen fejn jinħażen il-qamħ u ikel ieħor, Jess mill-ewwel taħraq is-salvja biex b'mod naturali iżomm in-nemus u insetti oħra l-bogħod. It-tqiq kollu li jużaw il-familja Montesanti jipproduċuh huma stess. Min ġenerazzjoni għall-oħra intirtu kanzunetti u taqbiliet li għadhom jiġu kantati sal-lum stess bħala sens ta' gratitudni għal dak li tipprovdi n-natura. Cicale, volano farfalle, spuntano le spine, babbo sole le fa gialle, cavallette saltano, l'uomo fa il cerviano, gocce di sudore che s'asciugano con la mano. Biex iżommu l-komunità agrikola ħajja, il-familja Montesanti jikkollaboraw ma' bdiewa u raħħala taż-żona. Bdiewa u raħħala li prinċiparjament jipproduċu żejt ta' żebbuġa, imbit u ġobon. It-tqiq li jintuża l-produzzjoni tal-aġin jinħadem kollu mill-familja Montesanti, hawnhekk stess. Il-proġett li jmiss għall-familja Montesanti hija li terġa' tingħata l-ħajja lil din il-mitħna antika immens. So this is a millstone which is made from volcanic rock. From volcanic rock, that Volcanic one. rock, which actually comes from near Bukhari. So there's actually an extinct volcano up at the top Up of there. the plateau. And this was for grinding much harder grains like... Because it's a bar- stronger rock. Yeah, it's a stronger rock. So barley and oats, avena, orzo. And then this is a very hard limestone, we think maybe from Shikli. And this was used for grinding the wheat. Il-pass li jmiss huwa li l-qamħ li għadna kemm tħanna fit-tqiq jiġi trasformat f'aġin u ravjul. Carlo jaqsam miegħi it-teknika u l-metodu biex tagħmel ir-ravjul b'suċċess. The idea we're gonna stuff it with ricotta. We're gonna make with our tomato sauce that we cook today. Usually, out of 3, maybe 1 comes good and the other don't. But the first one is always the most difficult one. L-odda kollha fidejja, naraw kusser nexxieli. Għaluli li s-sigrit huwa li ma timlihomx ħafna biex meta tiġi biex tagħlaq ma jinfaqgħux. Issa l-moment tal-verità, Carlo qalli li tradizzjonalment l-ewwel darba li tagħmel minn 3 waħda biss tiġik tajba. Kuntent li rnexxieli nagħmel 3 tajbin, wieħed biss kien naqra żejra biex magħluq kompletament.
Ħanħalli x-xogħol fil-kċina għaddej biex niġi hawnhekk u nfakkarkom f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Fior di Vita. Irridu naraw it-telespettaturi żgħar ta' Knockabout bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli dawk ir-ritratti messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u jekk ikunu rebbieħa fil-ġranet li ġejjin grazzi għal Fior di Vita u grazzi għal Knockabout igawdu lanċis bnini bir-rigal li ħantuhom. Ħamorru waqfa żejra ta' riklami, Knockabout Sicilia ħajkompli dal-waqt. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Weekend ieħor fis-Qallija. Għal Knockabout dan il-weekend ħanqatta l-ħin flimkien ma' familja Siċiljana bi tradizzjoni kbira ta' agrikoltura, ikel bnin kif ukoll ħajja rurali. Qiegħed viċin ir-raħal Testa dell'Acqua f'Noto u hawn tradizzjoni li min jiġi hawnhekk għand il-familja Montesanti iżomma tradizzjoni u jieħu għawma f'din ix-xmara. Il-ħoss tal-ilma jgelgel tiġawwa rilassanti ħafna, jilla qiegħed hawnhekk ħanżomma tradizzjoni. Ejjew miegħi. Li kieku kont naf kemm hu kisaħ l-ilma għaddiju tradizzjoni u ma kontx inżomm magħha għax l-awma ma kontx noħodha. Però issa li għamilta kuntent għax qed inħossni iktar enerġetiku. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton immirata għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout irridu narawkom mal-best friend tagħkom u jekk tibatuli dak ir-ritratt permezz ta' Facebook intu il-best friend grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu terbħu rigal sabiħ għal Back to School. Fitxu batuli ir-ritratt għax il-kompetizzjoni dalwaqt inbidel u r-rebbieħa dalwaqt jintgħażlu. Wasal il-ħin li kulħadd imittideħ biex tiġi preparata l-ikla għax issa il-ġuħ beda jafas. Għal din l-ikla ser jiġu użati biss ingredjenti li ħsadna iktar kmieni mill-leliqi tal-familja Montesanti.
Tradizzjoni li wirtu minn il-ġenerazzjoni ta' qabel hija li meta jiġu biex isajru prinċiparjament kull ma jpoġġu l-melħ u mbagħad ipoġġu l-ħxejjex mingħajr ma jużaw żejt, butir jew inkella affarijiet oħra. Xogħli huwa li nqaxxar il-lews illum. Kulħadd fuq din mejda ingħata rwol differenti biex imbagħad ovvjament finalment ħajkonna l-ikla lesta. Nixtieq laqakom ma' Kira li hija l-guard dog ta' dan ir-razzett u guard dog mhux biex toqgħod tassa għan-nies, però toqgħod tassa għall-volpi għax tiġi xlieha hawnhekk fil-għaxija jiġu attakkati mill-volpi, però minn meta hawn dan il-kelb hawnhekk minn meta hawn Kira kollox qiegħed mas-sisser. Iva, battuni, waqt li qed nippreparaw l-ikel naqqart ħafna. Impossibbli tirreżisti dan il-ġmiel u tjubija ta' ikel. Però ma naqqarx biss. Kelli ħafna konverzazzjonijiet sbieħ u interessanti fosthom fuq l-għodda li Carlo wiret mingħand l-antenati tiegħu. So in our adventure of pasta making, we start like grandmother. We start to do by hand, just shaping the pasta, cutting it, roll it. Old school, the old way. Then I got this one. It's like an old torchium to make pasta. It was used 200 years ago. You just press this and just push through, and the pasta will just extrude it from here. So like this one, how much would it 1 more or kilo less? at the time. And how long would it take to kind of... This one, it will take me the first half. It will be very easy in a few minutes. The other half, hard work. Because it then starts getting 15 harder. to 20 minutes, just for the next other 500 grams. So to kind of get Total shapes 30 minutes to get 1 kilo pasta. of hard work. Hard work. I mean, you spin and the kids come and play. But then, you know, like I started to do it and then I kind of give up because as the kids grew, it was all more business. So I changed and I got this, look, this is a big piece. Look how heavy it is. Wow, it is heavy. It is heavy. And once the pasta is ready, for how long do you need it to dry? The dries depended according to the temperature. In the summer, in 12 hours, it's ready. 12 hours? Yes, the summer, 50 guys, yeah, to dry it. But in the winter, it will take maybe 24 hours. We always dry above a fireplace. So obviously there's you the light heat the and it goes fires, up. heat to go up and dry the pasta. This has been the traditional way our old people used to make pasta. Il-mejda bdiet tintrama u l-ikel kważi lest. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami però iqpaw magħna ħalli anki intkom tkunu parti miċ-ċelebrazzjoni ta' din l-ikla. Bħalissa warajja għaddejja waħda mit-tradizzjonijiet tal-familja Montesanti huwa r-ritwal ta' meta jiġi mqassam l-imbit, ritwal ta' ringrazzjament. Qudiemi għandi plattikel li qed joffrili ħafna emozzjonijiet għax kont involut fil-proċess kollu tal-preparazzjoni, mill-ġbir, tal-ħxejjex, mill-art, preparazzjoni, tisjir u finalment issa wieħed mill-isbaħ mumenti l-induq l-ikel.
Inkun onest magħkom ġurnata bħal tal-lum inkun nixtieq li ma tispiċċa qatt. Ħanitlaq minn hawnhekk mhux biss b'żaqq mimlija, ma ħanitlaq minn hawnhekk b'ħafna memorji u esperjenzi sbieħ. Fi żjara tiegħek li jmiss hawnhekk fi Sqallija trid bil-fors tippjana waqfa għand il-familja Montesanti għax żgur ħatamel memorji sbieħ. Nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, irridu narawkom tiċċaqalqu, irridu naraw ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-isport. Ibatuli r-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq owenbonnici.tv, il-paġna ta' Facebook tiegħi. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-iktar esperjenzi hawnhekk fi Sqallija waqt Knockabout Sicilja. Niltaqgħu. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Il-Belvedere, ftit il-barra mill-bib tal-ġnien. Dan kien jintuża biex jagħti veduta tal-ġonna u żona tal-madwar. Dan imbena minn John Hookham Frere sabiex ikun jista' jħares fuq il-qabar tal-Aziza Martu li ġiet midfuna fiċ-ċimiterju tas-Sur tal-Imsida. Dan it-tempju doriku insibuh fil-quċċata tal-ġnien, kien imbena biex isebbaħ il-post u l-Belvedere tal-ġonna li nsibu f'din il-villa. Dan id-dabin huwa meravilja ġeoloġika naturali. Ġiet skoperta minn John Hookham Frere waqt li kien qiegħed jibni ġnien għal ħxejjex li kien ikabbaru stess fil-quċċata tal-ġnien. Il-gazebo li nsibu f'dan il-ġnien hija folja dorika oħra. Viċin tagħha nsibu plakka tal-irħam li ġiet żvelata mill-Reġina Marija tal-Ingilterra waqt iż-żjara tagħha fl-1912. In-naħa l-oħra wieħed isib plakka oħra tal-irħam li ġiet żvelata fl-1924 mir-Reġina Marija tar-Romanija li wkoll żaret Villa Frere. Din hija dwejra tal-ġardinar, binja li nbniet qabel il-villa u l-ġonna. Din tinsab fin-naħa t'isfel tal-villa. La darba l-familja Frere marret tgħix il-Pietà, din il-binja kienet tintuża bħala residenza għall-ġardinar ewlieni. Villa Hay hija wkoll parti minn Villa Frere. Il-bini prinċipali nbena fl-1740 iżda mbagħad ġiet estiża u mibdula. Villa Hay ġiet użata għall-irtir ta' Lady Elizabeth, kontessa ta' Errol, il-mara ta' John Hookham Frere. L-isem ta' Villa Hay ingħata f'unur l-ewwel raġel ta' Lady Errol, Lord George Hay.